byona ebimukora ebyo muringo kwogo. Abataka batahira amaka Ronald Turiyambona hamwe na Jovri na Kahangere batyo batema entoke bashenya amaju n'ebintu byona ebyashangwamo babyokezamo. Evariste Mwebaze mutabani w'umugenzi nagira ngo ishe kuyamazire kuterwa yatwarwa omwirwaro bitkubakireyo yayongera kuba kubi nokwe kushaba abashaho kumutwara umuka ahabwo kuba babire batine sente kuba babire bamuto mu motoka yafa. Itume turebere ngo umuntu natwara mu mwirwaro natwagira tarakire twagandira abantu kuta tumutumu rwire itune sente kazatwaho tukataha nangwa nibo bamwira mwirwaro bakamutoa motoka mwebwe kuba mutiye motoka yaka. Abataka nibajya ngo bakarebaga obwinaze nkobu omucanga cyabo nkakiyamana w'umwanya ndikuza kufikaho umuntu afire nashanga entoke enzu n'ibindi bintu abantu abintarebere babisisire tugayirwa kagwe kwe umuntu nayita mutahiwe kandi barukutema gore entoke ekitakarebaga omucyaro kitu. Abibyo kwerinda bahika aha mwanyogo kandi bajumirira ecy'abataka kushisha ebintu by'abataka bagenzi babo. Noreba ate cyabaho hanyuma ekikorwa kiri bebere. So ntujumirira abo bona abari kuteka encourage. Abwo kuba Oria yakozire shobi niwe wayongera hendisho. Ato mwana wa hanu wakozire ki? Omutumbi gwakeberwa kandi bikereza kuguzika obwo polisi eri kugumizamu no kuchondoza. Gasha kwa Juliet Charles.